ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ आकाशवाणी इम्फाल क्षेत्रमयुम चित्रभानु न पाउ पाजरी आहान बदमरु ओइबा पाउ बीजेपी मणिपुर प्रदेश न हाइरी राज्य असिदा हौजि थोगलिबा वाथो असिगी हौरफम एखोइ खुदिमंगना खांमिनबा चंगी राज्य असिदा हौजि थोगलिबा इरांगना मरम ओइरगा लेखिद्रबा मोरेगी मियोइ तेरेकी मथोमंगम पाक्थोकनबा सरकारना ngasi lupa lising kunmanga pikre मालेम के मफम सिंह पांथोकनबगु मणिपुर सुंगसी मालेम के कैंसर निमित पांथोकनखी प्रधानमंत्री हाइरी हौकिबा चेदरा असिदा लेबा सिगी मियोइ कोटि कुनमंगा हेना लारबा कोन बंगमले अमसुंग सिदुंग वुद्रा लेबा दिल्ली विधानसभा मिखल की वोट हयिंग थादननबा मपुंग फाना सेम साबा लोइरे बीजेपी मणिपुर प्रदेश न हाइरी राज्य असिदा हौजिक थोगलिबा वाथो असिगी हौरफम एखोइ खुदिमंगना खंगमिनबा चंगी इम्फाल के थंबाल संगने नंगसे पांथोकिबा पाउगी मिफम अमदा दोल असिगी जनरल सेक्रेटरी केसरत हाई ममांग थक्ता तौरंबा अश्वैबा थौसिल थौरांग कयाना मरम ओइदुना ngasi मियामना अवाबा नंगबनी हौजिक थोगलिबा इरांग असिगी मतंगदा बिरोधी दोलसिना दायित्व यावदोबा वाफम कया फुंगदोक्तुना सरकार असिबु लान उहन्नबु होनरिबा असि लाइबक थिबनी मांग हाई इंगिसिंग अनि निपांदा मतमदुगी सरकारना म्यांमार की चंगसिलकपा मिलिटेंट सिंगा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु सही तोंगनदुना डेजिग्नेटेड कैंप कया हांगदोखी मतमदुगी असोइबा अदु हौजिक खुदक्ता चुमथोंगनबा होनबा हाइबसि अरुबा वाफम अमनी यंग मणिपुरी काउंसिल असम की म्यूट सिंगा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेंग ngasi माकी ऑफिस ते उनखरे सोशल मीडिया दा थागा पावरोल अमदा मुख्यमंत्री हाई मणिपुर गा मरी लेना बहिरम कया दा असम दा खुंदारिबा मणिपुरी सिंगना मतेंग कया पांगतुना लागली मखोइना राज्य असिगी दमकता तेंगबांगिबा अदुबुसु मुख्यमंत्री ना थागतखी मणिपुर सरकार नसु असम दा खुंदारिबा मणिपुरी सिंगी याइफनबगी दमकता लेपलेतन होनखिगनी जनता दल यूनाइटेड की एमएलए मंगा डिस्क्वालीफाई तौन बथारखिबा पिटिशन सिंगा मरी लेना ngasi मणिपुर विधानसभा की स्पीकर ट्रिब्यूनल द हियरिंग चथखरे मखाताबा हियरिंग था असि तेरेकी अयुपुंग 13 मखाइदा स्पीकर की ट्रिब्यूनल द पांथोकनबा लेपले निंगसिंग बयाय जेडीयू की टिकट कारखरबा मतुंगदा बीजेपी द सगोतखिबा एमएलए मंगा अदुदी खुमुकचम जॉय किशन थांगजम अरुण कुमार ngangsalur sanate एलएम खौते अमसुंग एमडी असाबुदीनी राज्य असिगी मियामना खौराना ngairiba Imphal ring road project ngasadegi official oina hogdokre social media da thagapa warot amada works mantri govindas konthok jomna hai matam sangna miyamna khawrana ngaiduna lakpa project asinga sidi mangphaungnari mukhyamantri nongthombam biren gilamsing makhada paikhaliba project asina राज्य asibu hena chakhotpagi maikeda kumang yongsing hanba ngamalagani मणिपुरी इंकम जालिसिंगनी कुलुमदगी मे अहुमदे हौरखिबे इरांग अदुदा लेखिद्रबा मुरेगी मियोइ तेरेकी मथोमंगम पांथोंनबा मखोगी इमुंग मनुंगदा राज्य सरकार गी माकाइदगी लुपा लिसिंग कुमंगा पीखरे डीसी टेक्नोपोल गी मियंग मखादा ngasi kakchingdam खाइदे लेबा ऑफिसर एसडीओ मोरे तेजस हसना सेनफम अदु लेखिद्रबा सिंग अदुगी इमुंग मनुंगदा खुसिनखी तेंगबांग सिंग खुसिनबगी थोरमदा एसडीओ तेजस ना हाई लाइबक थीबा थोदोक असिदा मोरे इचिनाव सिंगदगी थीबा खांगिद्रबा मसुंग लेखिद्रबा सिंगी कोइना यामai मैगी थिंगबांग खरा कोइ कोइ सीएम ममते कोइ डीसी से टेक्नोपोलगी थ्रुदगी कोइ सिंदरगंसी अंगम मते खरा पांगजबनि सी थोदोकना कोइगी एमसीएम अमदी एई मोरेगी सिंगबा सिंग सिंगिदुना तौजबनि अदुना थोमंग पाक्थोक पिनबा अमदी लेखिद्रबा सिंगी आत्मा सिंगबा शांति फंगनबगी कोइ गसी सिंजबसिदा सरुग याबिबिदमता एमसीएम अमदी मोरे प्रधान फंगन Jiribam District Hospital da matik chaba doctor staff sing thambinaba amari infrastructure sing senga sagapinaba dabi tawraduna Jiribam District Hospital Monitoring Committee na kokiba pungkumari ki total shutdown maram oiduna zila asigi miyangi mahusa gi punsida akaiba pire aikogi Jiribam pawmi ngathem bisojin hai ban manung da pamdaba thokdok sing thokdanaba district administration amadi police ki maikede ki akanba chechil thorang lakhot ki Jiribam gi एसपी न बन कोरिबा सिंगा वारी सानादुना यानबा पुरकनबा होनरबसु महियानबा ngamkhide पावगी मरक थना अथेनबा ब्रेक अमा नुपी सिंगना नुपी ओइबिगी अनाबाबु लोचेंदुना थंबा थादोक्लसी चटलिबा था सिगी लेपाक पोकपा युमसा कैसा सगोल से नुमित खुदिंगी लेमना गायनी ऑन्कोलॉजी डॉक्टर तानाबता नतना फ्री पेप्समियर टेस्ट ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कोल्पोस्कोपी अमदी थायराइड स्क्रीनिंग लेमना येंथोकपगी खुदोंचाबा पिजरी Akupamarogidamak NABH Panglaba American Oncology Institute Babina Specialty Hospital Sajiva Jail Road Khabaisoi Imphal East Tanabiu Tabiriba Pawasi Akasvani Imphal Digini
Malingi ate mapam singda pangthok na bugu Manipur da sunga si malingi cancer numit pangthok na ki numit asige thora Manipur gi mapam kaya da pangthok na ki numit asige mari lene na Rajapal Ajay Kumar Vala na miyan da piba pauchel amada hai matam chana khangdok pa amadi layang bana cancer lena dagi ngaktok pa ngawgani cancer lena maru phang na muthan na ba amadi miyam da khangan na ba hon na bada mipum khudimaki achobo thokdang le World Cancer Day ga mari lena ba lena na Assam Rifles na layang bagi kem ama Temelong zila gi Tamma village amasung Nonia zila gi Nungnang village da pangthokre kem adu da mafam dugi khunja chongwarom da ana lengi khudong chaba phangan gi amadi lem hidak langthak sing su yenthokhi amorom da varat lamina sunna lang bagi kem sing Imphal West zila gi Kangla Tombi Bisnupur zila gi Santipur amasung Imphal East zila gi Nongdam Tangkol village sing da pangthokhi Then Communicable Cell Chief Medical Officer Imphal East District na sinduna numit asige palan thoram Imphal East ki Oksu Deleba Ayushman Arogya Mandir da pangthoki numit asi NCD Cell Community Health Center Wangoi na sinduna center asige pangthoki Bisnupur Police Commando amadi CRPF ki apun bakangbu amana nga si Bisnupur Zila gi Ningthokong area da thibu humbu ki thabak chatabada RPF PLA gi ni haiba mioi ama fare police ki pauna hai security force ki apun bakangbu amana nga sim ayuk mapam aduda thibu humbu ki thabak chatabada mioi adu phakibani mioi ase Nambol Bisnupur amasung Ningthokong area da leba sarkar gi karmachari sing amadi miyam digi sel khaibada chenabani hairi All Manipur Accredited Social Health Activists Asa Worker Union na makoi gu oiba matik chaba state sir happy duna honorarium hengana na bagi wapam tha asigi tara dagi hogodori ba Manipur Vidhan Sabha gi mifam da khanna binaba dabi tawri Union asigi President TS Purnima sina thokpa cherol amada hai miyam gi haksel phana thamna ba honna bada asha workers sina achoba daita logduna lakli COVID-19 gi lecture ki matam da asa workers sina achoba thokdang lokhi adubu sarkar asina makhoina matam kai mang dagi tanduna lakpa dabi sing tabidana lakli Chief Medical Officer Imphal iski miya makhada modu amasung sanan bi Memorial Trust Porabi na sindana ngasi GM Public School Porabi da nomi ibalem na layang bigi kem ama pangtokre maduda miyo cham hena layang ki National Tobacco Control Program gi makhada District Tobacco Control Cell Imphal West sindana hidak mana sindabana piba amang basing haibasing matang da miyam bu wakhal tahana bigi thoram ama ngasi Imphal West ki ila sing kongnang kong high school da pangtokre pawgi marak thana atemba break amamu Admission open. UNACO School Excellence in Education. Subnagi lupalising mga ahan bagi oina thibiraga khongman namadi maitramda aduga lupalising kun thibiraga Janung Residential Campus da mingchan bagi khudong chaba si lobi ho. Chairman's Club members singi oina tha ahum gi tuition fee logjeroi. Parent ama khaki angang mari mingchan bada mari suba angang du lem na mahi tambagi khudong chaba pizari. Angang ahum oiraga na ahum suba angang dugi admission amadi tuition fee 50% khaktamak logjagani. UNACO School na konba mafam singi local parents UNACO group ki active loanies vendors and farms bankers amadi Manipur lengang na sakang na media house singi damag admission amadi tuition fee da chada tara discount bijari ngasi mag adom gi anak pa campus da laktuna tanabiyo aku pamarol gi damag ay koy website www.unacoschool.in natraga contact 8131070337 Akasvani Imphal dagi pau tabiri Pradhanmantri Narendra Modi hairi sarkar asina paket pat tongan scheme singi makhada asaba beneficiary koti tara hemana khudong chaba logduna leramki makoi maming sing lokthokuna phangphom tokpa asengba beneficiary sing da khudong chaba sing piba hore wafum sing asi lok sabha da rashtrapati gi vashan gi thagat pegi motion gi pakhum da Pradhanmantri na hai Varana ningkha tamlaba chei humbutra manga suraba phawbada leba asigi misingi chada humbutra manga gi masa gi yumda thakna ba aphaba ising pangan bangamdri adubu sarkar asina hona badagi haukiba chei manga asida imung koti tarani thoi hemada aphaba ising pangan bangam kre Sri Modi hai haukiba chei tara asida leba asigi mioi koti kun manga hena lairaba kon bangam le mangna hai 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर 5 दशक तक गरीबी हटाओ के नारे सुने हो और अब 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले योजनाबद्ध तरीके से समर्पित भाव से अपनेपन की पूरी संवेदनशीलता के साथ जब गरीबों के लिए जीवन खपाते हैं ना तब ये होता है Sit Humbudra leba Delhi Vidhan Sabha Mikhal gi bot heng thada naragani masigi damakta tangai fadaba thorang pumnamak lokole
Ayu pung tere tigi nungtil pung teruk fawa vote thadanagani voter koti ama lak yang teruk henbana mire chatuk marfudra mapan gi mikhal gi marai buk lepkani mikhal asigi dhamakta vote khombe gi thabak ngarang numidang waram loshinkre lak leba thang sanimita vote masing thigani Akasmani Paumin Hai Delhi Vidhan Sabha Mikhal asigi dhamakta election commission na personal lak ama lising marfu hena mathok to holli ngarang phawada lupa koti chani kun henbagi sell you drug lemna yengthokata ba polam sing ama suma malyam laba metal kya fagatle masigi manungda khwaidigi yamna lupa koti marfu kani pangi drug ama sung lupa koti marfu matho henbagi mamal tangba metal sing yauri Masi ingkum zali singani kunda pangthok ke ba Delhi Vidhan Sabha Mikhal da phagat ke ba polam sing adudagi saruk mari rom hengat labani Matam to the lupa koti yang kaitre lag yang kairong ki poche fagat ki Mikhal asigi model code of conduct chana ba hoki baga si visual ki kuthang da wakat lising taret jamri marfudra mapan phangki masigi manung da case kontra ni toy khal hauzik lotion dri ate di mapung phana lotion kre amoram da Delhi ki mukhyamantri amasung kalkazi vidhan sabha ke under gi aam admi party ki mirep oribi atisi सरकार के मथक अपन पीरे हाइबा अमसुंग मिखल की कोड ऑफ कंडक्ट थुगारी हाइना ngasi Delhi police na case ama register tawkhre सरकार हाइरी सेनबा चही असिदम हौसाना थोन बा खुदोंथिबा थोकदोक सिंग दा मियोय लिसिंग अनि चमापन कुंठा तरक लेखिद्रे वाफम मसी केंद्र की गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय नंगसी लोकसभा दा फुंगदोखिबनी मांगना हाय मसी की मनुंग दे हिमाचल प्रदेश मियोय चामरी सुपना निपान लेखिदे मसी की मथकता सन इरोय लिसिंग हुम्पु माथोय मांगख्रे युम लाख हुम लिसिंग हुम्पु हेना अमंग ता थोखरे अमदी लम हेक्टर लाख तरामरी की महिमरों अमंग ता थोखी असम दा युम लाख अम लिसिंग यांखै तोर अमंग ता थोखी अमदी तमिलनाडु दा लम हेक्टर लाख मरी हेनबगी महिमरों दा अमंग ता थोखी हौजक साना बगी पाव ngangbam Amukhomba degi Kuntra Nipan Suba National Games ki ngasi Haridwar gi BK Hockey Stadium da sanakiba nupagi hockey match ta Manipur amasung Madhya Pradesh Panjal ahum sanaduna draw chatkre match adu games asida Manipur gi ahanba match ni February 3 ta Manipur gi anisuwa match hoina Manipur amadi Punjab ani sanagani Manipur gi Panjal sing adu Laisram Dipu amasung Telem Priyobartana sankhibani Manipur hockey team bulu singkhiba Kangujam Sileng Snana Akashpani Imphal gi I pau kangbuda ngasigi match dugi matangda asumna hai Si sana bajit angang boys team amta oina practice taw bajit phangakre adunga sina ahan bani koina match si direct oina practice ki tapta ahan boina match sana re haitare aduga national game se yam haraw phawi oi bai tungda khoi Manipur se national game participate taw phangbaje mathangi lakadaba game je ka naba focus taw ge haitare ujik sana iba mani ji jo khoi pool gini sigi match yenga khoi team punna khanarga ka naba mathangda moina improve oina ba khanani haitare Kuntra Dipal Suba National Games ki nupi ki meter yankhai ki asuri event da Manipur ki L Rojina Devi ngasi final changkhre tha asigi tarita mahaka Chhattisgarh gi lambaga final match hanagani amaromda nupa ki meter yankhai ki event da Manipur ki CH Nelson Singh final changkhre mahaksu tha asigi tarita yumbu oriba Uttarakhand gi lambaga thengnagani National Games asigi ngasi chathukiba event sigi matangda Manipur Olympic Association gi media committee ki chairman and Ibungo Chobina hai ngasi mapani suba nimita medal gi teligi ahong pibam leite madubo L Rosita Devi archer na ngasi 50 meter individual event ta final changkhre magi final lagleba February gi tarik 3 ta sanagani masigi makha tarko oina final tarik 5 da sanagani National Games ki nupi ki meter lising ani ki doubles skull event da Manipur ki Thangjam Priya Devi amasung Hawbijam Tenden Thoi final round changkhre makoi ani na Odisha gi Roying Singbu ngasi maithi ba fi duna event asi ki final changkhibani match final match haying sanargani nakalamrom da cycling da Manipur ki cyclist Laitonjam Ronaldo Janglem Rojit amasung KS Rahul ahumna saba team na ngasi nupa gi team sprint event gi competition da maithi phangduna final changba ngamkhidre Assam Rifles na Chanapati District Olympic Association ga kucham na duna chinba marirak suba Lieutenant Colonel Robert T.A. Memorial Orphan Football Tournament ngasi dagi Chanapati gi Strotap ground da hawkhre tournament asida team 19 na sarugyari Amari suba MNCA Boys Under 14 Tournament lisingani kunmari kumanga gi ngasi sanaki league matching da thau thangmaiban na LCC lamchangbu wicket tarita thoikhre Chitrabhanu Aroibada maroiba pau amukhana
BJP Manipur Pradesh na hairi Raja Sida Hosi Toliba Wato Asik Horofam Equi Kudimang na Kangmin Pachangi. Raja Sida Hosi Toliba Irang na Marum Oiga Lekidraba Muregi Muetereki Matomong Pangtok Naba, Sarka and Ngasi Lupalising Kun Manga Pikre. Malengi ate mapam singda pangthok na bago Manipur da sungasi malengi cancer numit pangthok na ki Pradhan Mantri na hairi hauki ba chehitara asida leba asigi mirko ti kun mga hena lara ba kohon bangamle amsung sidung budra leba Delhi Vidhan Sabha Mikal gi vote hayang tada na naba mapungpa na sem saba loire Paulo Zare.